A imam to baš. Dobro, to neće pomoći, ja možda da, zašto ne. Takav je to sve. Radi sanitet natrag! Se pasti da tu iza nas. Oli! A možda će ti još sist unutar da ga usikaš. Šesti u mene ranjeni. Jebem ti. Jedini se javio dobrovoljac. Šestorica su kod mene ranjeni. Ja sam prvi bio. Pogledajte ovo, da. Hoću poslije sam. Ovo što sa mnom snimiti. Pogledajte, po cijelom autobusu krvije, tu imate sve. Da, ja sam. Ima jedno 6 ljudi ranjeni. I šume su pucali. Iz šume pucali sa lijeve i sa desne strane. A šta s čim su pucali? Iz raznih oružja. Jedan momak je ranjen po debelom mesu iz sačmanice. A su imali automatsko i to? Pa imali su sve moguće, najmodernije oružje su imali. Jedan je teško ranjen, a ovi drugi, uglavnom šestorica su ranjeni u autobusu. Mi nismo uspjeli ni stati, bili pripričani oni balvani i kad smo došli blizu tih balvana... Bez upozorenja? Bez upozorenja, mi nismo ni stali, čovječe, nismo ni otvorili autobus, ni vrata, niti sam ja uspio ni ugasiti, još nisam stao. Pogledajte evo tu šajbu, evo vidite ovu pušku tu, možete vidjeti. Koliko godina imate? Ja 58. sam godište. Šifra Zapadna Hercegovina, rođen iz mista Posušja. Šta je to, mladi ljudi ranjeni, krv? Mladi ljudi sve. Prvi put to vidite? Pa prvi put. Nije prvi put, viđao sam. Da ne postrijelim ove naše duhe. Evo, sad će biti. Stigao pojedinac koji puca prema nama da skine osigurač, pa je trombolska mina samo pogodila i odbila se. Inače, da je došlo do eksplozije, ošao bi cijeli autobus u zrak. Bilo bi gadno. Bilo bi najmanje 50 mrtvih koliko je bilo u autobusu. Masakr. A prebijali ste u autobusu dok je pucalo? Ovako, ja sam liječnik i nalazio sam se sa ovom specijalističkom ekipom od anesteziologa, tehničara i mene, ja sam kirurg. Previjali smo na podu, na zemlji, stavljali infuzije i zbrinjavali ih po najmodernijim principima sanitetske doktrine. To su mladi ljudi, 18-19 godina, na koje je pucano na ovo jutro i zapravo je više dominirao šok, a iza toga težina ozljede. Samo zahvaljujući tome što smo im mogli postaviti centralne vene i napajanje infuzijama, antišok terapiju, ja imam nadu za njih. Inače bi bilo, zapravo da je bila sanitetska ekipa u sastavu priučenih bolničara, ti ljudi bi bili izgubljeni većinom. I bili ste u autobusu kad je pucalo? Ne, ja sam bio sa sanitetskim kolima odmah iz autobusa. Tako da sam ih zapravo izvlačio iz autobusa u svoja sanitetska kola. Dok su me momci osiguravali. I pucalo se? Pucalo se. I to ovako iz šuma sa strane? Čujte, odakle je letjelo, ne znam, ja sam bio koncentriran na ranjenika, ali po visini ovih rupa na vozilima se vidi da je to zapravo bilo domašaj ljudskog tijela. A ovo što je naoružanja ostavljeno kad su bježali? To nisam vidio, ja sam se bazirao na ranjenike. Municija? Municija i čahure od Thompsona i od 762.
I ostale su šatorska krila, lisice, mislim kako su bili zauzeti položaj s lijeve i desne strane, mi smo tako upali u... Vi ste u zasjedu? Da, u zasjedu de facto upali, s lijeve i desne strane. A evo sad je 15 do 9. Mi se nalazimo pred ulazom, 100 metara pred ulazom u hotel Jezero. Vi ste 4-5 sati putujete od mosta do ovdje. Upravo tako. Upravo tako, po starom vremenu, da. Putujemo već i dosta dugo. To je bio težiš mrak bio. To je bilo teško ocijeniti, mi putujemo, po noći smo krenuli. Teško ocijeniti po ovoj magli sve kako je to bilo. Bilo je onako praskozori što se kaže. A u hotelu Jezero ih ima isto? U hotelu Jezero šta ima, to ćemo tek vidjeti. Gore, rezerva dole i rezerva. A troje su od nas, oni su Hrvati, ali nećemo koji imaju sve u red papire, zelenu kartu i sve i pas. Sad, da li da ih pustimo doli i... Dobro, vi vidjeli i turista ga ima tu. Tamo su ljudi sa štapovima, sa čizmama, idu hodati. Da, jedino taksista ovdje. Taksista ima. Iz Bihaća što je prošao sa 3 žene, to smo sa strane. Inače ljudi nije... A ljudi, turista niste, nikog niste sreli? Ne, prije ujutro sam spolazio, onda su zablokirali su. Nije ništa bilo više. Čeka, bolite čeka gore. Dobro, još nisam došao do Bova.